Danas radimo unboxing novog monitora od mog brata. Kao što vidite u pitanju je Asus ROG Strix monitor i kao što vidite pogledajte mu specifikacije, znači ovo je bukvalno predobar monitor. Ovaj monitor se također koristi na turnirima i profesionalni igrači ga isto koriste. A sada prelazimo na unboxing. Kao što vidite otvorio sam ga i pogledajte na šta liči ovaj monitor. U pakovanju se dobijaju stikera, stalak i ovo je onda gdje stoji monitor. Znači pogledajte ljudi moji kako ovo izgleda, vama ne mogu da opišem. Znači ovo je bukvalno premium monitor. Ljudi moji, oni također kao što vidite imaju i custom kabel, ali oni bukvalno imaju napajanje za monitor. Znači ovo je bukvalno najjači monitor i može se spušta i da se podiže gore. Znači ljudi moji, bukvalno pogledajte ovo, 380 Hz, Fast IPS, 0.3 response time, HDR, AMB sync, ne znam šta je i ovo zadnje, znači pogledajte ljudi moji ovo. Kao što vidite ljudi moji, ovako monitor izgleda od pozadi. Nakon dužeg vremena konačno smo sve namestili, znači gledajte ljudi moji koliko je ovo smooth. Ja vama ne mogu da opišem koliko je to zapravo smooth u real life-u, znači pogledajte ovo. Tako da to vidimo od ovog videa i post.